こんにちは。私の名前はペトラです。はじめまして。私は13歳です。元気ですか？ご清聴ありがとうございました。さようなら。Naš recept bio ukusan, trebamo čašu okolnosti kako ima naša leksija. Potrebno je 2 žličice staloženosti kako ima naša teda. Velika čaša Martinove marljivosti. Zatim dodamo šalicu odanosti našeg prijatelja Mateja. Jedan kilogram humorističnosti uvijek veselog Ivana. Onda dodamo žlicu Filipove pažljivosti. Prstohvat Dorine kreativnosti. Dodamo čašicu Žarine mirnoće. Sto 20 ml posjećena na druge, a to ima Fran. Crno stjepanov strpljivosti kakvo niko nema u našem razumu. Andrejeva uzora. Jedna žlica umjetnosti slikara Svena. Žličica brujine logike. 100 ml Ivanove razigranosti. Marljivost, kreativnost, strpljivost, razigranost, medija! Ovo je najukusnije jelo koje sam ikad probao. A koji su tajni sastojci vašeg razreda?
Dragi svi, 6. A je ovom prigodom napisao himnu. Svi smo sudjelovali svojim idejama i kreacijama. Poslušajmo. Veseli smo razumni, volimo si pričati, puno cura, puno priče, dečkima se loše piše, u razredu puno cura, dečkima je avantura, šefica je naša Karli, nered svojim glasom zdravi. Ogidari rotufavi, stupovi su naši pravi, nare mladi kamerati, vidiš li ih zrakovati, matki čale gore čapu, priče su ih samo, radi kako živa, neki pas živa, sveci kada Kaska nam zadatke mira, na klaviru lijepo svira, ljubav svoga zajedništvo, tetri reči birali smo. Žestina je pravena, ne vidiš u priče kraj, žestina je pravena, ne vidiš u priče kraj. Treniram nogomet u NK Lučko. Volim nogomet. Volim nogomet. Treniram nogomet i volim se družiti s prijateljima. Bog svima, bavim se pjevanjem i volim se sređivati. Volim trenirati nogomet. Volim svirati violin. Imam najvredniju prijateljicu u razredu. Volim se družiti s prijateljima. Treniram tenis. Volim trenirati nogomet, idem na folklor i volim crtati strip. Treniram karate, najmanja sam u razredu, a moja starija sam. Treniram klimu. Do